Kang Theros My TV YouTube channel by Kroye Tonai Mam Phata Kum Puhano Peuno Haksamuni Chubaya Payo. The Nindon Pando Kot Matui Motobode Lainai 5th August 2023 Salte Miss Patal Konya Jamatia Ministry of Home Affairs ni Notice Advisor Shri Mishra Interlocutor by Dilio malaimo Lugoro Nuye Tini Supaya social media ding Kebang Ma Kaukasaha social media tongphla tongha Kok Borok media Singyoru saya Bengali media Singru saya Facebook WhatsApp tre social media deyo salporti kasaya tongo bangma media raw news channel raw sir kausa paiha bobong BJP ni Vice President Ompi tongye mano tuye malai pihala msiyok pho tongmo kotma ma tong are hiya social media tonghe kaukase tongha abono tuye bawhalugo raw Miss Patal Konya Jamatia ni samung tangmoro no phaing thepa sunye social media o saileha aboro ke bode pike madam asukde powerful ongkha wansa toksa tiprasa joto si thor kirilaibe pike madam ba Rajkumari yale na bini rang tongo na bini thani borok tongo tumani khirobok koktoi khele kirilaikha soi leader onguide bonoba kirijak baima kalaikha arono serai sijago sabo leader Rodjut tatal kok tiprasa rokno saphaimani sijak kirijagoi borbai langkha akha bodikhe notre phono kause amo kaukasa phimoke bodei tumar national party eba regional party tiprasa dofani manthai sokthai santhani pike madam ek NC okologobo tongya abono sakani mangplio serai nukjago national party khaike dofani kok saimania haide musa hunke jefa jagao thangoibo musa no tongnai Mishra tipramothani paijak adongya Mishra ongkha home ministry BJP by sonamjak jonojati peoples ni bagai samung tangnai adongse bobai BJP ni vice president pike madam malai kok saya hungke ei suba sanai Mishra tipramothani borom gunang MDC Produt Kishor Dev Bormon no tiprasani samung tangthani puito kurini bagai no pike madam by malai kok masao Mishra particular Khoroksa leader ni opinion by Solia Zoto leader ni opinion nawino tipra sarok ni pagai samung kotor tangnai abdekhino tre kaukasa moro hazar borok thunoi thangbo Produt kok thaisa samaya maloi maya o samung no pike saichung burui tutui khai phunogo North East Advisor Shri Mishra and TRPC Chairman Ms. P.K. Jamatia. They have discussed many specific issues for the Tripura Janajati peoples. But some news channels and opposition groups are now confused because if lions are hunting in the monkey garden, then there will be an uproar and for Uttar Purbo Upodesta Shri Mishra এবং TRPC Chairman Ms. P.K. Jamatia তারা উত্তর পূর্ব এবং ত্রিপুরা জনজাতির জন্য অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু কিছু নিউজ চ্যানেল এবং বিরোধী দল এখন বিভ্রান্ত কারণ বানর বাগানের সিংহ যদি শিকার করতে যান তাহলে তুলপার ও হইচই তো হবেই বদি কতমারাवनो নুয়ে খনায়ে নরাউনি খাফংলে মাওয়াইসু মানম চিমংমাই हाला মানো স্নুমংমাই हाला ake tret ma kau Bsing ni matong ake buktui kau no ya cho ni matong ake buktui kau no bere ni matong aboro no sekwe laladi bodi kotma kahambai hamyabai nangmo kotma ro no siplay to ni bo ye choya ye krongplai tongdi Smai TV YouTube channel bai